nigo abatendereri 19 aba matemo manne a KCSE yagenderete banyaka bakobekwa byara obotuko bokera rero ase eskuru yake babe ayango bwatakana amone chisimisa tochanya yatako bachigo toka ase abaroki wabare gokorera matemo nabo igechinde 19 gose chinde 34 gotoka asinyomba choboraro ime yeskuru yo kwaniki korekyo no mo DCC we sub county ya Kenyanya omosike William Bet uyo nyarakabaka kwaniki korekyo buna gutumanyia omorigito Isaiah Maowe Bobisabu 19 baringe kurigereria matemu ase skuru ya Kibabe niko benyorete hasa kongu magaye simu 3 gotoka hase kirasi yake moki arenge gukora matemu egintu no nyana boigo kirete bono obonya byobotindi gokorwa ase skuru yo na boigo kisimi 30 hamone yemo gotoka ase dormitory yabamura ye skuru yo na kwaenekia mu DCC Kenyanya. Simu 3 zilipatikana katika hilo darasa moja ya mtihani. Ikapatikana simu zingine 31 katika dormitory ya wafulana, na hizo simu zilikuwa on, zilikuwa zinafanya kazi. Inga nonya chisimie chio chiatogete amo naborokiwa gente kyo tigetenetie amatemu yaborokiwa abo unabono modisisyo yatebiruna amatemu ayoni gagendrete asoboikiranu. Wale watoto walipatikana na simu kwa sababu hii ni wakati wa mtihani. Watoto wanaendelea na mtihani, uchunguzi ikiendelea kujua hizi simu zilikuwa zinaingiaje huko kwa shule. Egere kwene kinga matemu ayonko genderare asobu asyoku na boigo amono murembe abo bisabonzi bateneta matemu ayoni go bateneti wasigeka egintono nyina boigo mu DCC yo ene kiruna nigo oborendi bwatingiwe. Center manager, deputy na supervisors na invigilators walisimamishwa kazi mara moja na wanaendelea kuandikisha statement na idara ya DCI, wale wakiendelea na uchunguzi wao. Wale wapatikana wako na makosa watapelekwa mbele ya sheria. Na kubwatekana amo negekore kyogyo gotoka chisimi asaborokiwa aborokiwa abo botuko boigoro nigo baimogete na boigo guchaka gusarie nibo yeskuru egentono nyana boigo ebyombe byo botuki byamnyogete na boigo koleta omurembe sebono baine kiribuna abana bonsi no balena nigo bagendrete amatemu. Tukaweza kutuliza hali mara moja, tukaweza kuita wanafunzi na wakaja hata wa viongozi ya shule, principal alifika, tukazungumzia watoto, tukaambia watulie ndio waweze kumaliza mtihani katika njia ya amani. Umo DCC Bet nigaene kiringa hagati ye enibo yeskuru yasaletwe ngamo amo ne abisi yobotenere skuru ebyo naboigo amo ne binto ebinge gati yabo gusaliwa kwebirore ase eskuru eyo. Zile vitu ziliathirika katika hiyo shule ni tuliona madirisha, hizo vioo vya madirisha zilivunjwa, na pia tukaangalia ofisi ya administration pia ilivunjwa milango na madirisha, na pia laboratory tuliona kama walipika vioo ndio sana ndio zilivunjwa. Chinga kichecho mu DCC yo nigaboriri abayibori koma amo nobole mwegento no nyina boigo atebiribuna aboroki wabonzi ondetayo nyore tune chingoma ase aene kiribuna amatemu ayo nigawo chigokoreka ase njira yo murembe na mworoki wondetayo urachikoruswa asa amatemu goika amatemu aelire. Watoto wote wako, hakuna ule aliumia, labda tu majeraha madogo, lakini waliweza wote kurudi na kufanya mtihani leo asubuhi. Inkoripotari yegeta senkiage tembe kurwa ase skuru ya Kibabe kutoka ase wodi ya Bukimonge bunge ya machoge bwa Borabu ime county ya Kisii. Elietaliane Isaiah Maowe.